Nditimurano cia ica ikuhĩ gatagatĩ ka munini wa president na mutongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua iroka kuoya mwerekera mwerũ, erĩ aya makioneka kuhandanĩra njata. Nyinyi mnataka siasa ya upuzi ama mnataka tusaidiane ndio tukuze uchumi wetu? Muthe wa ira munini wa president Professor Kithure Kindiki hamwe na thiriti ya mwoho wa thirikari makioneka gukirira Gachagua ni undu wa mĩario yake na iria maugite iri na muoroto wa kuharagania thuguri gitaro-ini giki na iria igucagiririo ni aini. Sababu ile pesa ambayo inaokotwa na vilabu na magari na watu ya telcos haifiki mwimbaji, inakuliwa na makatel hapo katikati. There are cartels that are exploiting our musicians. Kindiki orotete Gachagua akiuga aratambia ukabira, rĩrĩ Gachagua akoretwo akiuga Kindiki nĩ kunda ngutume na ari hau gukinyanĩria matanya ma thirikari. Wacha niwauliza watu ya Kiambu, kuna mtu alitafuta hii kazi kulishinda mimi? Tangu siku ile Uhuru na Ruto kabla washikane, mimi ndio nilikuwa natetea hao. Sikuona watu ambao saa hii wanaongea. Mutongoria wa aria ingi bunge-ini ya bururi na mubunge wa Kikuyu Kimani wa Icũng'wa agikora haceke kiharo-ini kia Ndurarua Kabete akigeria gutariria uria kigina gia kuhura njeki gikoretwo gikireho icigo-ini cia ubunge, muingi ukimuthonjera. Na riria ari wa bici ndatureheire mbeca kana tiguo, ndatureheire leo pesa iria turamurehera, hiyo pesa ni ya hawa vijana wa bodaboda. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Hiyo pesa ni ya mama mboga. Pesa hizo ni cianake ya mubira aya mehaha neguo andu aitu. Kuringana na munini wa president Kithure Kindiki aratariria mubango wake hari kuhura njeki ikundi ona thengia ya ng'ethanĩri yake gukorwo makiruta mubango uyu mahitia. Nimeona watu wengine wamejao na kiburi, wanaenda kutuongelesha hapa kama na kutulecture. Unatulecture ukiwa nani? Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu, una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Wewe tu, mimi nasema hivi. Ukitaka tuheshimiane, heshima ni mara mbili. Utuheshimu, tukuheshimu. Usipotuheshimu my friend, tutakanyang'ana na wewe my friend. Kuna watu wengine wanaongea na madharau. Gitate giki gikoretwo gigithiururuka icigo-ini cia ubunge cia kaunti ya Kiambu kuria ambunge manyitanite na gukorwo makihotha mamilioni ma mbeca iria ciorotereirio kuhura njeki ikundi magitongorio ni munini wa president Kithure Kindiki. Handu-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.